Buongiorno a tutti, Labadiena visiems. sono onorato di essere qui nella vostra meravigliosa città e vi ringrazio per avermi ospitato. Labai man malonu būti šitą mieste. Ačiū Jums labai už svetingumą, už pakvietimą. Labai gražus miestas. Sono un designer italiano, mi occupo di interni. Aš esu italų dizaineris, užsiimu interjero kūrimu. Il mio studio è 2046. Mano studija vadinasi 2046, Ispirato a un film di un famoso regista asiatico. Tai įkvėptas pavadinimas yra filmo tokio azijietiško žymaus, Che è diventato famoso nel mondo per aver portato il tema dell'amore all'interno del cinema. kuris būtent buvo svarbus tuo, kad perkelė meilės temą į kiną. Io allo stesso modo porto il tema dell'amore all'interno dei progetti di interni. O aš taip pat meilę perkeliu į vidaus interjero projektus. Una forte contaminazione per quello che è il mio lavoro è una parte storica che io considero e quindi porto nel futuro frammenti di storia. Man labai svarbi istorija mano darbe, dėl to aš istorijos fragmentus perkeliu ir į savo darbą, į ateitį. Considerando la forte relazione che c'è tra quello che è il passato e il futuro. Dėl to, kad man labai svarbu atsižvelgti būtent į praeities ir ateities santyki. Cerco sempre di trarre ispirazione dalle cose belle che sono accadute nel passato per avere, diciamo, una mia visione di quello che succederà nel futuro. Visada bandau savo inspiracijas gauti iš gražių dalykų, kurie buvo praeitie, tam, kad galėčiau įkvėpti ateitį. Ho un rapporto sempre romantico con il mio lavoro e non è solamente un approccio tecnico, ma è molto emozionale, emotivo e soprattutto di cuore. Mano santykis su mano darbais yra toks paremtas širdimi, emocijomis, daugiau meilė, o ne būtent tokiu techniniu požiūriu į darbą. Ho voluto portare oggi 3 progetti, un boutique hotel, il mio studio e un progetto residenziale che andremo a realizzare l'anno prossimo. Norėjau parodyti tokius 3 projektus šiandien, tai yra visų pirma viešbutis, po to mano paties studija, kaip atrodo, kaip įrengiam, ir tokį ateities darbą, kurį padarysim dar greitų metų. Il boutique hotel è stato realizzato a Venezia. Tai toks, žodžiu, viešbutis, jis buvo įrengtas Venecijoje. In Campo San Trovaso, di fronte all'ultimo squero rimasto nella città. Lo squero è dove costruivano le imbarcazioni, le gondole veneziane tipiche. Tokiam, žodžiu, tokiai zonai, kuri vadinasi Campo San Trovaso, tai tokia paskutinė buvo vieta mieste, žodžiu, Venecijos, priešais tą vietą, ten, kur anksčiau statydavo būtent gondolas. I proprietari sono 2 signori, un famoso fotografo di moda, Julian Hargreaves, e la sua amica, Alessandra Cardone Alverà, è una famiglia storica veneziana che ha una casa importante in su Canal Grande. Tai žodžiu, yra savininkai tokie 2 asmenys, vienas yra labai garsus fotografas, o kita yra moteris būtent iš Venecijos garsios šeimos. In questo progetto non c'era un'architettura importante, tipica veneziana, decorata, ma avevamo praticamente una base molto semplice che noi abbiamo dovuto elaborare alla ricerca di codici estetici legati al passato, ma che in questo edificio non erano presenti. Žodžiu, turim tokią pakankamai paprastą bazę, paprastą architektūrą, nebuvo tokios architektūros išraiškingos venecijietiškos, dėl to mes dirbome šiek tiek kitaip. Questo è praticamente una parte del salotto che è, diciamo, una parte privata di una delle suite, di una delle camere, diciamo, di questo boutique hotel. Čia yra būtent svetainės dalis, žodžiu, privačių apartamentų dalis, tokia viešbutyje. In questo ambiente diciamo, il punto di partenza è stato, diciamo, la tessitura, quindi il progetto tessile che abbiamo cercato, diciamo, di inserire in ogni stanza, che è un'azienda storica veneziana famosa nel mondo per la qualità dei suoi tessuti.
disegnati da Mariano Fortuny, l'azienda si chiama Fortuny. Įmonė vadinasi Fortuny, tai tokia įmonė, žodžiu, kuri mums darė būtent tuos audinius, kurie yra iškabinti ant sienų, mes matom už tos sofos, žodžiu, ir kiekvienam kambaryje mes panaudojam būtent šitos audinius išaustus. Quindi abbiamo voluto praticamente caratterizzare la stanza con questo pannello decorativo che è praticamente a supporto della libreria che abbiamo disegnato. Taigi norėjom pabrėžti, žodžiu, mūsų kambario sienas visuomet su tokiais audiniais ir po to ant tos sienos mes matom lentyną su knygom. Abbiamo cercato di mettere in relazione dei pezzi storici di ricerca, pezzi appartenenti al design, rivisitati, con invece un approccio contemporaneo e funzionale che era stato richiesto dalla committenza. Norėjome tokius, žodžiu, senuosius interjero objektus įprasminti, perkelti į naują erdvę ir to iš mūsų būtent prašė užsakovai. Parte delle decorazioni come i vasi sono di fattura veneziana tipica di Venezia, sempre con un approccio contemporaneo all'oggetto, rivisitando quello che è la tecnica della lavorazione del vetro tipica veneziana. Vėlgi matote vazas ant stalelio, žodžiu, jos irgi yra pagamintos Venecijos vienam iš istorinių fabrikų, tai vėlgi yra tokia nuoroda į Venecijos stiklo gamybą ir viskas yra pritaikyta šiandien dienai. All'interno del progetto c'era presente una cucina che abbiamo voluto rivisitare in chiave contemporanea. Taip pat mes turime ir virtuvę, žodžiu, šitam projekte, vėlgi norėjome ją padaryti modernę. Abbiamo scelto l'ottone perché per i committenti la cucina doveva essere un luogo di incontro, un luogo prezioso. Pasirinkom tokį metalą, būtent tam, kad įprasmintumėm tokį svarbių susitikimus virtuvėje. Voleva essere un punto, un luogo della casa dove le persone si incontrano e possono condividere del tempo insieme. Tai yra būtent tokia vieta, žodžiu, apartamentuose arba viešbutyje, kur žmonės gali susitikti ir pasidalyti svarbiomis akimirkomis kartu. E quindi l'oro era sicuramente l'elemento che poteva rendere giustizia a questa preziosità. Ir būtent tokia spalva šito metalo leido mums įprasminti, padaryti vertingesnį šitą vietą. Nelle camere da letto abbiamo utilizzato lo stesso concetto, quindi l'inserimento dei tessuti a volere ricordare quello che era la caratteristica di Venezia nell'elaborazione dei suoi tessuti, nella qualità dei suoi tessuti, nella qualità artigianale conosciuta in tutto il mondo. O vėlgi miegamuosiuose norėjome įprasminti, žodžiu, atspindėti mūsų Venecijos audinių kokybę, nes tai vienas iš svarbiausių dalykų yra šitame mieste. Per questo progetto abbiamo disegnato anche queste lampade che sono ritroviamo in tutta la casa, quindi un progetto illuminotecnico dedicato a questo progetto. Taip pat matote ir tokį modernų šviestuvą pakabintą, tai mes juos naudojame irgi kiekviename kambaryje, tam, kad suteiktumėm daugiau gyvybės. E poi abbiamo inserito la parte più, diciamo, moderna, quindi gli armadi, a eseguire un riscontro funzionale del progetto. Ir aišku, dėjome tokias spintas drabužių, kurios labiau atitinka būtent funkciją paties projekto. Ho voluto portare poi un esempio di un allestimento che abbiamo fatto all'interno del nostro studio a Treviglio. Taip pat norėjau parodyti iš savo studijos tokius elementus, žodžiu, mūsų studija yra įsikūrusi Treviglio mieste. In questo caso all'interno delle stanze del nostro studio abbiamo inserito una collezione d'arte privata di un collezionista che voleva mettere in mostra la propria collezione privata e coinvolgere i suoi potenziali clienti per mostrare le sue opere d'arte. Ir mūsų studijoje mes panaudojame tokius, žodžiu, menininko dirbinius, būtent tam, kad menininkas galėtų reklamuotis ir galbūt gauti klientų. Abbiamo inserito le sue opere d'arte all'interno di un allestimento come se fosse una sua vera casa. Žodžiu, atrodo kaip tarsi su jo dirbiniais mūsų biuras kaip tikri to paties menininko namai. Mixando le sue opere d'arte con dei pezzi di design disegnati da noi, come il tavolo che vediamo sulla sinistra. Ir sumaišėme jo dirbinius su savo, žodžiu, padarytais dirbiniais, pavyzdžiui, stalas, tai yra pagamintas mūsų. E le sedie in acciaio che vediamo invece sulla destra. Ir dešinėje tokios yra kėdės, žodžiu, iš plieno, matosi irgi mūsų padarytos. Questi oggetti sono un progetto che noi abbiamo presentato
prima ad Arcurial, una famosa casa d'aste francese, e poi all'opening della Biennale di Venezia. Mes šitos dirbinius pristatėm Bienalėje Venecijos ir dar Courier ir kiti svarbus namai meno. In questo caso abbiamo utilizzato dei mobili dell'Ottocento che abbiamo voluto rivisitare in chiave contemporanea utilizzando delle forme più attuali e dei materiali più contemporanei come l'acciaio e il legno laccato. Ir mes, aišku, naudojom dirbinius iš 800 metų, iš 19 amžiaus, bet juos, aišku, pritaikėm šiandienai, tai dėl to yra panaudotas plienas arba lakuotas medis, pavyzdžiui. Anche in questo caso abbiamo voluto disegnare noi la parte illuminotecnica e quindi tutte le lampade sono state progettate dal nostro studio. Ir taip pat norėjome apšviesti patys savo studiją, taip kad visi šviestuvai yra pagaminti mūsų. Appositamente per questo progetto. Būtent šitam projektui. Queste sono le stanze principali del nostro studio. Čia yra pagrindiniai kambariai mūsų ofise, dove anche in questo caso abbiamo cercato una forte relazione tra quello che è un palazzo storico del Settecento e un'architettura interna contemporanea. Taigi norėjome susėti būtent istorinį pastatą mūsų, nes jis yra 18 amžiaus ir su moderniais meno dirbiniais ir baldais. Anche in questo caso i divani e anche il tavolo, il puff e le lampade sono state disegnate, la lampada verticale sono state disegnate al nostro studio. Vertikalus šviestuvas, taip pat pufas, kurį matote, ir šitos sofos buvo parengtos mūsų studijos. E anche qui sono state inserite delle opere d'arte della collezione privata dell'artista. Ir vėlgi čia mes pridėjome taip pat mūsų privataus menininko dirbinių, tai konkrečiai yra statulos. Questo è un controcampo dove si possono leggere dei dettagli ulteriori del progetto. Čia yra toksai jau kampelis mūsų irgi studijos, kur vėlgi matome tam tikrus objektus. E quello che noi desideriamo sempre ricercare all'interno dei nostri ambienti è un equilibrio sofisticato e sottile tra quello che sono gli oggetti e le opere d'arte. Ir visuomet norime surasti tą tokį balansą modernišką, kompleksinį tarp naujų dirbinių ir senovės. Credo che anche nel progetto di interni sia ben fatti ci sia un tema di durabilità nel tempo. Manau, kad vidaus dizainas turi atliepti irgi ilgamžiškumo temą. E credo che sia responsabilità dei progettisti educare i nostri clienti a cercare di realizzare progetti di qualità. Ir projektuotojai arba dizaineriai turi mokyti savo klientus, aš manau, kad projektai įgyvendinti būtų ilgamžiai. In queste stanze, allo stesso modo, abbiamo cercato di ambientare dei pezzi, diciamo, della nostra collezione privata, della nostra collezione di design, come la Chislon. Šitose kambariuose taip pat mes sukūrėme irgi objektų, pavyzdžiui, šezlongas matomas mūsų suprojektuotas. In relazione con opere contemporanee e oggetti invece d'antiquariato. Ir taip pat inkorporavome tokius antikvariato objektus ir taip pat paveikslus. L'ultimo progetto che volevo presentare è un progetto che stiamo realizzando per un cliente inglese di Londra che ha comprato una casa in Sicilia e voleva mantenere un sapore sofisticato di un immobile d'epoca. Ir paskutinis projektas, kurį norėjau pristatyti, tai yra Sicilijoje įsigytas anglų mūsų klientų iš Londono namai įsigyti, kuris norėjo taip pat sofistikuotą aukšto lygio tokį interjerą padaryti. In questo caso non sono fotografie, ma sono rendering di progetto. Tai nėra, žodžiu, aišku, fotografijos tikros, nes projektas dar įgyvendinimas, tai yra vizualai. Ed è un progetto che andremo a realizzare nel 2025. Mes jį realizuosim 25 metais. Questo è il nostro approccio al progetto nei confronti dei clienti. Čia yra mūsų tokie vizualai pateikti klientui. Questo è l'interno, all'ingresso di questa proprietà. Čia yra įėjimas būtent į tą nekilnojamo turto objektą.
dove alla sinistra possiamo vedere i pezzi della collezione Renaissance, che è quella collezione di cui vi ho parlato prima. Kairėje mes matome Renesanso kolekcijos meno kūrinius. In questo caso noi abbiamo voluto rispettare l'architettura dell'edificio. Norėjome aišku atsižvelgti, išlaikyti pastato architektūrą. Un edificio molto storico del 400. Tai yra pastatas 15 amžiaus. Che si presenta in questo momento fatiscente. Kuris šiuo metu yra apleistas. Il nostro intento è quello di conservare la sua architettura e la sua bellezza. Mūsų aišku tikslas yra išlaikyti architektūrą ir grožį to pastato. E di cercare di decorarlo con un approccio contemporaneo nel rispetto, diciamo, di quello che è la sua architettura. Ir aišku dekoruoti jį moderniai, išlaikant būtent tas visas detalės. Questa era una vecchia cantina che noi abbiamo trasformato in cucina. Čia toks buvo senas rūsys tame pastate, kurį mes pakeisime į virtuvę. È un ambiente fortemente desiderato dal cliente perché è un luogo di aggregazione. Labai klientas norėjo šitos vietos tam, kad susitiktų, galėtų būti susitikimo tokia vieta. Le lampade sono disegnate dal nostro studio, che le avevamo viste nelle slide precedenti. Šviestuvus suprojektavo mūsų studija, mes matėm juos ir ankstesnėse skaidrėse. E in questo caso abbiamo voluto farle nella versione ottone per dare più importanza e pregio all'oggetto. Vėlgi norime panaudoti brangų metalą tam, kad duotume didesnę vertę. Il tavolo è un pezzo nostro, che è quello che abbiamo visto nel presente progetto. Stalas yra tas pats, ką mes matėm ankstesniuose projektuose mūsų biure. È della collezione Renaissance. Tai yra iš Renesanso kolekcijos. Presentata alla Biennale di Venezia. Kurioje mes pristatėme Venecijos bienalėje. E questo tavolo prende il nome di Leonardo. Šito stalo vardas ateina iš Leonardo. Omaggio a Leonardo da Vinci. Tai yra tokia, žodžiu, kaip dovana, kaip dedikavimas Leonardo da Vinci. All'ultima cena. Paskutinės vakarienės. Le panche fanno parte dello stesso progetto. Vėlgi šoniniai atsisėdimai, tokios kėdės irgi yra to paties projekto dalis. E vogliono ricordare il refettorio delle case dei frati. Ir primena tokiu žodžiu brolio arba vienuolyno suoliukus. Il tema centrale di questa cucina è la convivialità e lo stare insieme e condividere il tempo. Aišku, bendras tikslas, bendra mintis, idėja šitos virtuvės yra buvimas kartu ir pasidalymas bendru laiku, maistu pavyzdžiui. Le ceramiche sono disegnate da Lola Schnabel, figlia del famoso regista Schnabel, americano. Tai plytelės yra tokias dizainas Lola Schnabel, tai yra žymaus režisieriaus. Giulia Schnabel. Dukros, Giulia Schnabel. E il cliente ci ha chiesto di poter inserire, diciamo, un progetto di Lola Schnabel perché abbiamo avuto il piacere di incontrare personalmente a Šikli, con la quale è nato un rapporto di amicizia e stima. Tai žodžiu, paprašė jisai įtraukti šitą dizainą dėl to, kad asmeniškai buvo susitikęs su režisieriumi ir jam labai patiko tas susitikimas. Allo stesso modo, i tessuti di tutta la casa sono stati disegnati da Pierre Marie, che è un famoso designer di Parigi che disegna i tessuti per Hermès. Pierre Marie tai yra dizaineris, kuris būtent sukūrė dizainą šitiems audiniams ant sienų ir jis yra dizaineris Hermès įmonėje. E le fotografie sono di Elena Ovecina, una ragazza giovane che ha ritratto praticamente questi corpi come angeli. Elena Ovecina yra fotografijos, padarytos fotografijos, kuri būtent fotografavo šitos žmonės ir jie yra tarsi angelai. Ci piace collaborare con diversi designer e architetti per la realizzazione di un progetto che possa durare nel tempo. Ir mums labai patinka bendradarbiauti su skirtingais architektais ir dizaineriais, tam, kad po to projektas galėtų būti naudojamas ilgą laiką, būtų ilgamžis. Credo che la sinergia tra i professionisti dia vita a dei progetti
colti e interessanti. Ir manau, kad tokia sinergija, bendradarbiavimas tarp skirtingų profesionalų gali duoti labai naudingų projektų sukurti. Questa è la camera degli ospiti. Čia yra svečių kambarys. Gli affreschi che troviamo nella volta sono affreschi originali. Freskos, kurias mes matome, freskas ant sienų, ant lubų, tai jos yra originalios. E il nostro cliente ha voluto dedicare la stanza più bella della casa ai suoi ospiti. Ir aišku, klientas norėjo gražiausią kambarį visam pastate paskirti savo svečiams. Anche in questo caso abbiamo cercato di abbinare la parte storica che abbiamo voluto mettere in evidenza con una scelta di tessuto alle pareti, sempre di Pierre Marie. Ir vėlgi norėjome suderinti tą būtent istorinę dalį, pavyzdžiui, lubų freskas su mūsų audiniais ant sienų, ir vėlgi jos yra dizainerės Pierre Marie. Tutti i tessuti della casa sono disegnati da Pierre Marie. Pierre Marie suprojektavo visus audinius ant sienų. E ogni stanza ha un tessuto diverso in abbinamento agli affreschi. Ir aišku, kiekviename kambaryje tie audiniai raštas yra dizainas skirtingas, priklausomai nuo freskų. Quello che noi cerchiamo è sempre la relazione tra oggetti contemporanei come le lampade che abbiamo disegnato. Visuomet bandome irgi įtraukti modernius objektus, pavyzdžiui, čia yra šviestuvai ant sienų. E la parte storica del progetto che consideriamo. Ir visuomet atsižvelgiam į istorinę dalį patys projekto. Ci piace pensare agli interni come ambienti senza tempo. Man patinka galvoti apie vidaus dizainą kaip aplinkas nepavaldžias laikui. In questo caso abbiamo inserito un'importante camera da letto. Taip pat padėjom tokią lovą labai išraiškingą. Degli anni 20 proveniente proprio da Ragusa, dalla Sicilia. Čia yra 20 metų, 20 amžiaus, būtent iš Ragusos, iš Sicilijos paimta lova tokia. È come se questo oggetto dopo tanti anni potesse tornare a casa sua. Taip, tarsi atrodo, kad šitas būtent objektas, šita lova po daugybės metų vėl gali grįžti į savo namus. Nella stanza in fondo troviamo un piccolo studio. Gale matosi toks mažas staliukas. Perché il nostro cliente aveva il desiderio che questa fosse un piccolo mondo che il suo ospite possa vivere con amore. Nes klientas norėjo, kad svečiai šituo kampu galėtų mėgautis su meile. In questo caso è la sala da bagno. Čia yra vonia. Cerchiamo sempre di riprendere degli elementi decorativi appartenenti, diciamo, al passato. Bandome, aišku, traukti ir dekoratyvinius elementus, kad jie atspindėtų istoriją, istorinius. Ma l'elemento, diciamo, illuminotecnico è quello che ci riporta al presente. O būtent tie šviestuvai, apšvietimas jau mus gražina į dabartį arba ateitį. Sempre appunto a raccontare un progetto senza tempo. Vėlgi norim papasakoti apie projektą, kuris nepavaldus laikui. Alle pareti le tende e i tessuti delle poltrone. Tie audiniai, pavyzdžiui, ant fotelio, taip pat užuolaidos. All over sono sempre disegnati da Pierre Marie. Ir taip pat tie tapetai ant sienų yra Pierre Marie dizainas. Quest'ultima slide Paskutinė mano skaidrė. è un piccolo salotto di una zona bar. Tokia, žodžiu, maža poilsio erdvė, maža svetainė baro zonoje. Dove possiamo vedere appunto la relazione tra quello che è ancora il disegno contemporaneo di Pierre Marie. Galime stebėti tokį dizainą, vėlgi Pierre Marie padarytą. Che riprende codici estetici del passato. Kuris atspindi būtent praeities kodus. Che sono in dialogo con invece una coppia di poltrone degli anni 20. Ir susišaukia su 20 amžiaus 20 metų foteliais dviem. Un low table disegnato dal nostro studio. Toks stalelis, kurį suprojektavome mes savo studijoje. Stul Velasca, sempre disegnato nel nostro studio.
Vėlgi tokios taburetės mažos, mūsų studijoje projektuotos. E sempre questa colonna luminosa che è quella che ci riporta, diciamo, a un progetto contemporaneo. Ir vėlgi tokia šviečianti kolona, kuri grąžina mus į dabartį. In questo caso abbiamo inserito una lampada poi a chiudere, diciamo, questo ambiente come memoria e come romanticismo di quello che è un'illuminazione del passato. Ir vėlgi įtraukiam tokią, matot, lempą ant stalo, tokia romantinė dalis, kuri mums primena praeitį. I cuscini riprendono invece il tessuto messo alle pareti. O pagalvėlių dizainas atspindi būtent audinių dizainą. La cosa importante appunto di questo progetto è che tutte le scelte che sono state fatte, anche la scelta del designer Pierre-Marie, era frutto di una relazione con il committente e quindi è stato il committente a chiederci di inserire all'interno del suo progetto oggetti di amici, persone, designer, architetti che lui ha conosciuto personalmente e che vuole ricordare quotidianamente all'interno della sua casa. Aišku, svarbiausias dalykas yra tas bendradarbiavimas tarp skirtingų profesionalų, dizainerių ir pats klientas mūsų paprašė įtraukti tokius, žodžiu, elementus, dizaino objektus, kad jie būtų padaryti mūsų draugų ir profesionalų, kuriuos mes pažįstame. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Ačiū Jums labai uždėmesį. Tikiuosi patiko.